ole clear tu te chibele vek ule hai kan hria tangin ni zan da so panilia chan ve khanin round of 16 FIFA World Cup sani somni paruk an khel ya hi en tu tam rem khop maya hemi hen Portugal le Spain te anin tumania Spain in 1-0 in ne na an changan van nai hlau maya Mikel Merino khanin minute som ko pakhat na goal poimo aron thuna Spain tan Spain an chak zui ni ya chuanin he match zo nu hian Cristiano Ronaldo hian in World Cup khovel a chol san thu a soi ngal ba ka Portugal coach Roberto Martinez khanin coach ni na haban chan zui ngal thu haron soitel ve bokani Spain laka hian Portugal hi 1-0 in heti hian an tloma hemi nu hian in Cristiano Ronaldo hian in hi katana World Cup nung ber ani ramtana in khel ero cholsan ri tur ero chuan thu thlu na kala siam lo ani ti in news sang khan aron ta lang thunga ni Al Jazeera te pon aron ta lang ani Ronaldo hi ri ru puitling khom maya hemi ani khel zo nu hianin thuron soi sang te han ta lang thuak ta ila hei hi katana World Cup nung ber ani to ti chu thudik ani ti in soya he in elna lian ha World Cup a hian a in lan to don lo ti anem het ti in TNT sport lampang hen ron ta lang boka chu mai pele ma World Cup atanga heti nga kan tla chuak hi apoin alung chiat thlak le mai ma se ka thei top engkim ka chua chile thriat na thiang hlim tak nein ka chuak ani alung oi lo na ka nei lo ti in aron soi boka ni ya soi to ang khan aril ru puitling khop mai Cristiano Ronaldo hi khovel football player kan nei zinga mo piang to zinga chon fans nga bertia soi thai ani ya ramtan hian World Cup a hian vai khatal chu han champui selati hi Messi fans te poina an du pui khani ya hamaro chu kan du dan song hian thil hi akal theilo ani ti tilang tu lang sar tak po ni ome chong Cristiano Ronaldo hian in thu soi then khata hian khain khel kha chu khoilam lampo kha chak jok thei kan ni ma se football chu hetiang hi ani mai ne na ichanga achang ini tlom thin malam kan pan zela ngai ni tin aron soibok ani ya aril ru hi puitling khom maya khovel footballer om to zinga chuanin soito khan fans nga bertia chhal nga mani tlatani Ronaldo hian in man mo taka thuthluk na siam adu lo thu a soi chu ngal boka Portugal tan malam huna chol hlena tumem ti an zona te heti hian aron changa thil thlen thut lai mo tuna kan ril ru la fim tak ma a thuthlu na lo siam hi ka du lo ani tuna chon chol ha dam ri a ka chung te bula hun man ri ka du ani ti in puitling takin aron changa hei Al Jazeera anon post ani boka Cristiano Ronaldo hi Portugal hi vai khatal chu han champui sela kap moi han choi pui sela ti hi kan du thu samani ome amaro chu khami a choi lo chung po khan in record ro pui tak football khovela history chuang tur record ro pui tak hi siam nem to le ti chu kan hriat vekari no mani chuanin Portugal ta na isul nuwa ilung oem ti in zona an zot le heta he Cristiano Ronaldo hianin alung oi thu asoya ramta na trophy pathum Euro sani som paruk le nei son liek pahni alo choi to thu so in Portugal tan title pathum kala to Cristiano Ronaldo ma kha chuan Portugal hian title pakhat po an la lo chu wangin kalung oya Euro sani som paruk kan la kha chu kai chuan World Cup tluk hialin ka ngai ni ti in aron soibokani Ronaldo hi kom som li pakhat ani to Spain laka hian Merino an ko hun pekbel midit som ko pakhat na ha gol thun mangin an chak ani maya maro chu Portugal hian an he lo duaye vati thei tur kha chu ni big me lo Spain hi an va nei tak ani chon Ronaldo in ron soila hi poimo khom maya Cristiano Ronaldo ron lan ma kha chon Portugal hian ramtan title pakhat ma an la lawani aron ti hi a hotu chun en hole view mai thaya thil ti hi a she angreng thina ni chapo ma ni ti tok te po kha an lo omle mai thei bokani amaro chu gan lom pui khom maya kum somli pakhat ni to World Cup ala til thei ani ya a record siam te po theu neu lo ziate kan hriat vekari nom to amaro chu tun trum an khela po hena ni Portugal squad narem chhodana po hena ni fans zong kha an lungoi mi lo mai ni chung hoina enge an thil ron soite an voice nei te kan en anga
tam tak chuanin Portugal squad ati muang ani ti te pawh khan Portuguese lampang atang pawh khan soiselna om tho mai tam zok chu ran faka ama ro chu za ero kha chuanin Cristiano Ronaldo la khel tang thei to pachua hi an lo lom mi lo ti kha thena hian hmu tur om le tlata Cristiano Ronaldo fans thenkhat tena an ron soye hi kan en zoeng aram tana a tho lok zia haron soya fans tam tak chuanin Portugal khovel hruai chowa khovel mit mua tar lang tu ani tin an soya mingthar petu ani na an thei hil lo tlom ma se a na zo to hrim lakan lungoya da god tin an la thlop tlat ring don ti an soya ni chuanin kumin world cup a goal thun hian in poimo na tam tak an daya Uzbekistan laka goal khunga Croatia laka penalty pet luta khovel chanchin world cup paruk ngata goal khung vek thei masaber ani tabok ani hei hi fans tan chon lungoi na le chuan na tur hlirani ati in NBC 5 the last fourth news khanaron tar langa fans chen khathi chon an choi moi thiam khop maya amaro chu choi moi po aphua mo god ti lo hloni pana omoi ngoi ani mase fans chen khat te ero kha chon tu kumin sani somni baruk Portugal squad ti muang tu ani forward ta oma bei sei aphato si lawa game ti muang fe kani ti khan an ron ang chuak ve bok ani achung te hawina an thil ron soite kan en chho ve bok ang poni se then khatina muang an ti mai te hi chu ama hlut na te hangai to chuanin engwak hi atling lawati thei ome squad ti muang nia hriat na an nei tinaron ta lang ani fans chung kwa ero lungoi lo le soisel tok andom ve hle ramtana tlar ma player thazok le chakjok gon kalo ramos atiang ben sa thuti renga kumsomli pakhat mi Ronaldo ahmatonga da reng kha fans tam tak an lungoi lo wani ti in yahoo sport henaron tar langa hei hian player dang hati thon opa squad balance ati chia hei hi an chaklo na pakhat ani ti in anon soyani ya hamaro chu tunang huna chuan mo Ronaldo tana ril ru na to lo soiwak waka hi Ronaldo fans kani ti tan chuan a hun lo ang reng khom maya Spain laka an che da na ron soilang le amalama inkhel goal khung ve bok ma se Spain laka an tlom tum khan toch som pakua chau an naya sot void hum ani zinga tlem te chau khan goalkeeper ati lo om hei hian fans tam tak ati lungoi lo le ani ti in NBC 5 the last fourth in ron soi bok ani ya prezarate sang ve do na mo ching reng ani ta khanin bei se angkil kela an khel lo tum de po om thina ni Messi po ni thawa khanga khanin fans lampang te tong kam moi lo pui heti an troll thina wang hianin an tan po khan rilu khana ve vieu don ti kha ching reng maya helai ron soyang hian kumsomli pakhat mi a matonga nda renga player thale tlan cha gon galor most yang ben sa thureng box ya hengte hi dik lawani coach thiam lawani ti te po khan ron soin omani amaro chu kha kan hret again coach po khanin ana atanga a chol zui tur thu a soi ve ngal bukani Portugal squad hi Ronaldo wang hianin mo an muang in seve nge ni Ronaldo om lo phei se chu engma an ni nang mole in lo ti komendela ma halo soita ulatuna Ronaldo ina ron soyang khan Portugal hi Cristiano Ronaldo lan ma chuan tuman an shelawani engman ni lawani engma ramtan choi po an nei lawani aron ti ve sak mai ani ya ama soisel tu fans thren khatte ron changlet ve bokani chuanin hmudan thewa kha komendela ma khanin lo soile sup don nia